Da, ovdje bi trebalo reagovati, više stvari je rečeno, ali recimo sam taj izraz građani Vojvodine koji nisu glasali za Ustav je jedna čista magla. Prvo, pitanje za vas, da li postoje građani Vojvodine koji nisu građani Srbije? Da ili ne? Ne, ali postoje građani Srbije koji nisu građani Vojvodine. To je malo... Znači, građani Srbije su glasali za Ustav Srbije. Ako su i građani Vojvodine građani Srbije. Zato vas pitam da li postoje građani Vojvodine koji nisu građani Srbije. Ali građani Vojvodine su glasali za skupštinu svoju koja je donela predlog statuta Vojvodine. Protivustavno, što nema pravo. Znači, pazite, građani Vojvodine je jedna kategorija koja pravi maglu u celoj stvari. Dakle, i to je jedna od primjedbi koja se javila kao primjer antiustavni, da pišu o statutu. Ovdje se u stvari postulira jedan entitet, Vojvodina. Vojvodina. Ona postaje jedna istorijska ili istorijska kategorija. Imate čak u preambuli poziv na istorijsko pravo građana i građanki, bože moj, tako da je. Onda se od toga postuliraju građani Vojvodine, koji su negde implicitno drugo nego građani Srbije. Pa se oni donose statut. I gospodin Čanak, sada građani Vojvodine nisu glasali za Ustav Srbije. Ne, za Ustav Srbije se nije glasalo u Vojvodini, nego se glasalo u celoj Srbiji. Možda ni građani Svilajnca nisu glasali za Ustav Srbije, ali to nije bitno. Bitno je da on donet po proceduri. Druga greška ili druga smutnja jeste da je 90. godine došlo do oduzimanja autonomije Vojvodine i Kosova. Protivustavno oduzimanje. Ne, molim vas. Prvo je 89. godine došlo do promjene Ustava Srbije, gde su se Skupština Vojvodine i Skupština Kosova izjasnile za predlog promjene Ustava. To je, ako govorite o početku, onda ujdite na početak.